jeftinu kupovinu igrica preko interneta, posjetite G2. Ali ga vidi prije početka sam video, obavezno ostavite like na ovaj video. Ali ga vidi prije početka sam video, obavezno posjetite Ixčevu novu pjesmu. Iz razloga što je pjesma previše brutalna. Sve što trebate da uradite je da odete na pjesmu, da se subscribe-ujete, da lajkujete pjesmu i da komentarišete pjesmu. Ukoliko pjesma dođe do 5000 lajkova i ukoliko dođe do 1000 komentara, ja ga spravim pjesmu, tako da rasturite taj like. Ukoliko pjesma dođe do 5000 lajkova, ide novi giveaway za ovu Steam karticu od 20 eura, kao što možete da vidite. Prošle Steam kartice je dobio neko od vas, tako da veliki puro za tu osobu. A inače giveaway ide kad ova pjesma dođe do 5000 lajkova. I često naravno došli u novu epizodu. Epizoda kad sramoti balkansku scenu. Polka na aparatima. Ali da vidite, obavezno ostavite 3000 lajkova na ovaj video. Obavezno lajkite video će vam stijena pas na glavu. I da ljudi, ukoliko što niste obavezno družite vaše dači majice. Ojmo žene, mojice, stopalo. Cigo na aparatima. Ali ga vidim, danas se stavi kad youtuberi ponovo dolaze u GTA 5-icu. Strajku navi, ide intro. Ali ga vidi, prvi youtuber zove se youtuberka, a to je Kika. Ja sam Don, gledaj kako penjem se na tron. Ali ga vidi, kako se možete vidite, evo nas u GTA 5-icu i stigla zvijezda večer i evo Kike. Kiko, šta ti imaš da kažeš za nas dvoje? Imam da kažem da smo baš lijepi. Mojte klepi. Ali da, kao što možete vidite, Kikin outfit sam ja radio. To je Louis Vuitton. Louis Vuitton. Family na respiratoru. Kite na respiratoru. Ali da, kao što možete vidite, na ovoj lokaciji je snimana pjesma Penjem se na tron. Ali imam jednu pjesmu za Kiku. Ja sam Don, gledaj kako penjem se na tron. Bez ti budala upropasti mi pjesmu. Samo čališ na aparatima. Ali Kiko, imam jednu pjesmu za tebe. Ne molim te, nemoj pjevat, uš će mi prokrvar. Da, ja ti pjevam, čika. Ali da, Kiko, ova pjesma je samo za tebe. Na Insta bulja, jel te nije blam? Mala si fulja, jel te nije blam? Kanal ti nula. Kika će me starikat. Gledano na zgradi piše Akan rekord, ja pročito Arikan. Sensor na respiratoru. Brate, vidi, gledaj ovog mosta, ovog ko na Titaniku je. Titanik na respiratoru. Ali da, kao što ste već videli, Kika je u štiklama. Mama rekla može. Mama rekla može, o moj bože. Ali da, kao što možete vidjeti, Kika živi u ovom ovdje penthouse-u. Kad sam u klubu brošim arapske pare. Bill Gates, pašti mirno. Evo penthouse na prodaju. Ako niste znali, ovaj penthouse ću ja kupit. Kako ne imate pare, mama? Gledaj ovo palme usred jeseni. Ime da se Danti recitator vrati u akciju. Vjetar piri, hljeb se mrvi. Nije bitno ko je prvi. Jadana majka. Ajde, kao što možete vidite, ovdje je sniman spot Penjem se na tron. Ali, ajde vidimo kako izgleda Kikin stan. Gledaj ti stana u Kike. Sirotinju i Bogu si teški. Vidi ovog dalekozra, s tim Kika gleda momke ovdje. Dextrok na aparatima. Kiko, da te ja pitam, jeste ti i Dextrok bili u vezi? Pukla veza. Katara na aparatima. Gledaj ti vutre kod Kike. Kako me gađa. Ali gledaj, sve nas prilike zanima kako izgleda Kikin setup. Ajde da uđem ovo, brate, vili Kikin setup isti koji prethodna 3 koja sam pokazivao. Gledaj karte kod Kike ovdje. Kika postala učiteljica geografije. Daj mene učiteljica iz geografije, ovako izgledala. Cura će me ubiti. Gledaj ti ovih kutija, onih Kika drži like za nokte. Ali da, kao što možete vidite, Kikin stan otprilike izgleda ovako. Bukvalno stan je predobro uređen, ali ne bi to bilo to da mi ne popijemo jednu. Tako da, ajde popijemo jednu i onda idemo na sljedećeg youtubera. Ujez dobar ovaj vidjak jeftin, bio sam se ga $150 platila, sprava se pizza. Ne smrdi, ne smrdi. Ali da ljudi, videli ste kako Kika izgleda. Idemo na sljedećeg youtubera. Ali da vidi, sljedeći youtuber koji ćemo da radimo je Marko Koks. Marko Koks. Djeca, ako ne znate šta je Koks, upišite na Google. Nemojte se uplašiti kad iskoči. Ali kada vidite sljedeći youtuber kao što vidite je Marko Koks. Ja definitivno mislim da su Marko Koks najbolje odrade od svih youtubera. Znači ovo previše liči na njega. Ovo previše liči na njega. Pišite od 1 do 10 u komentarima koliko ovo liči na Marka Koksa. Ali kada vidite, budete
danas vrijeme da pokušam da izimitiram Marka Kovsa. Kako će se ja obrukat? I pozme ljudi, moje ime je Marko i danas igramo Minecraft. Marko Kovs na aparatima. Gledaj ti Markovog stana. Gledaj ti koliki stan čovjek ima. Daj mandarina ovdje, brate mi, znači imaš sve. Macam bleja ludilo. Bajka frasi, spavaš ti mirno. A znam ljudi, pušta smo malo prije bili Kika. Vrijeme sam da ponovo otpjevamo Kikinu pjesmu, samo moje edition. Ja sam konj, gledaj kako penje se na tron. Ja sam konj. Ne, ja čuti barikada. Gledaj ti ovo Marko Kovs ima vinjak u kući. Sad ja znam zašto te jetra često muči. Gledaj ti čovjeku, voda ide ovdje po kući. Pukla cijev kod Kovsa. Gledaj ove stolce uku kod zubara. To sam malo pecne. Ja sam zubar u slobodno vrijeme. Nisam zubara, moj pogleda. Ali, ajde da vidimo Markov setup, isti kod Kike. Ajde da vidimo što se igra kod Marka na kompjuteru. Pa da, šta će se drugo igrat nek Minecraft? Kovsa nešto trepere regali. Ajde, kao što možete vidjeti, to je to od Kovsove kuće. Ajde, da ljudi, kao što možete vidjeti, to je stan od Marka Kovsa. Ajde da vidimo sve šta ima on u svojoj garaži. Ja ovdje nema ništa u garaži. Sirotino, mogu si teška. Vjerojatno kad je izgradio u garažu više nije imao para za auto. Ali ga vidite, imam jedno pitanje za ovo što je Kika pjeva Kovsu koji ima 1.000.000 subscribera, odnosno više subscribera od nje. A ja bih da ti dam Kike na aparatima. Ajde upalim ovaj televizor da vidimo što se ovdje nalazi. A vidi ovdje Minecraft. Šta smo naučili u ovoj epizodi? Kovs se opsjednut Minecraftom. Ja ću ti opsjednut Minecraftom. Jadana majka. Ali da vidite, ovo što se tiče ove epizode, ja se iskreno da ste vi uživali. Ako jeste ne ostavite like, share i subscribe. Ovo je bio Damči i danas smo rokačni youtuberi GTA 5. Peace propalo. Ali da vidite, doviđorno. Na meni Gucci pullover, nowy Jeep pull over.